بردهامیا سردان خدابوگیش دورن سر به پارێزگا دهوکی و هر دو کاندیدن ژمارە 13 و 29 گەلمەڵبەندê nehê dihûk û encûmenê Komala İslamî li deverê heweka bangeşa hilbijartinan bû serêxistina lîsta 194 bira qeza berdereş. Şandê navbirî seredana çendîn gundên deverê kir û peyam û programê lîsta xwe bû hilbijartinên Parlemanê Kurdistanê gihandine du stûlayengerên Komala İslamî û xelkê deverê bigiştî. بردوامیا بانگشامه بو هلبجارتنا سپاس بو خودی ویگاوی امیل بردارش و او چند روزه که سری روزا هلب بانگشه و حتی ویگاوی ام بردوام چینه ناف خلکی که دو خلکی جاوه که فکری و دلکی کیف خوش پیشوازی المرکز سپاس بو خودی مدوید بو خلکی که دیار کن که پروژه مچنه و خلکی که پیشوازی آمد کرد الحمدلله بردوام امید ناف خلکی دا و سپاس بو خودی و پاشین که سپاس بو همی خلک می کردستان بتایبه دورا بادینا جبر هلویستن جوامرانه ان Komala İslamî demê borî xelkê devera berdereş pêşwaziyeka germ li kandîdên Komala İslamî kir û dergehên dilên xwe û malên xwe bi wan vekir. Paşîşandê navberî çûne nav bazarê berdereş û haydarî rewşa hevwelatiyên deverê bûn û karnameya lîsta 194 berçav kir û kart û poşerên kandîdên lîstê belav kirin. افرو آنهیا خود هم گشتینه قضا بردارش و نفسی کو بازارت قضا بردارش گل هر دو کاندیدت بارزگاه دهو که دکتر عیسی صدیق برواری جماره 13 و مامسا سوار عمر جماره 29 اما گشتگینا ناف سیکو بازارت قضا بردارش و هر وسا چند سردانک مکرم بو پتر ناساندنا هر دو کاندیدا و لیستا 194 و برنامه وی بو هنده بو خلکه کی دیار کن که اوه کاندیدت ما و اوه برنامه ما بو پارلمان کردستان دا باوریا خوب بدن. عالم بخوی آزاده از عز دکم دنگ با مام علی بدن علی با پیر مام علی دجی گندلیا دجی گندل و گندل کارانه دجی دزو زردکانه داکو پروگرام لیستا Komala İslamî 194 gehîte hemû dever û hevalatiyan kandîdên wêl dihûkê parîkariya malbendê nehê dihûkê Komala İslamî şev û rojên xwe kirîne ek ji pêxemet serêxistina lîsta xwe û hişyarkirina hevalatiyan ser giringiya prosesa dengdanê ji ber ku helbijartinên Parlemanê Kurdistanê dê çarenivîs û paşeroja hevalatiyan diyar ket. او ان يتدلما دام ويب جهين خلكي او تشمرت بجين بو هاولاتيا وولات خو مدت راستيو حقت خو بو خلكي ديار كاين او كاجي امل ناف سيكو بازارت بعدرشتين وتشين ان شاء الله وقتا بزنس كارت و بروشا را بالاف كاين داخل و خارج الحمد لله پیش از که جلا باشن هر کسی که به خود دید Komala İslamî نه سبحان الله یعنی راسن بدین من و سپاسیت و یعنی جلا جذبینن خلکê devera berderajî weku deverên dî piştevaniya xwe bû lîsta 194 û kandîdên wê diyar kir û ev ê çendê jî barê sermilên kandîdan sivik kir û zehmet û mandîbûna wan kêm kir. Amed Birîfkanî, Kanalê Asmaniyê Peyam, Berdereş.